دم باش تماشاوان هجا جو واشنطن جسودیان دنگ امریکا ام دیسا به برنامه کدویزیون ببرنه ده برنامه به هفته ده ام جماره که راپور انجی امریکا و جن شجاع من جتن باجار انجی هرمه جواره پیشکش بکن دم باش تماشاوان هجا گفا ترکیه یال سر افرین هیم بردامه و سر کمار ترکیه رجب تایپ اردوغان جن روز بروز گوتنین خود دجوارتر دکه و دبیجه ترکیه یه اپراسیون که لشکری لسر افرین پیگبینه و درجه‌های واگاهیان دوی راپورت ده. دگل بلافکرنا تانک و توپین لشکری ترکیه لسر سنوری عفرین و تو بارانکرنا چندین دورین عفرین با آلیکاریا هزن اپوزیسیون سوری پارتیا یکتیا دموکراتیک ده بیان نامه که داخواز جواتا اولکاریا نتوین یگرتی و توایا جواکا نف نتوی دکت کرداره که لزگین بکت بو پاراستنا آرامیا هرم عفرین جگفین ترکیه. سروک ترکیه رجب طیب اردوغان اودمه که گفن پکینانا اپراسیون کالشکری لعفرین و توایا دورین کردان لباکور سوریه دکه ود بیجت چکدارن اپوزیسیون و تبلی و کردارا لشکری ببه. Tabii olacak ya. هلبت او دی بجداری کردارا لشکری عفرین ببن. اف برخودانه بوانه نبومه. ام آلیکاریا براین خوین اپوزیسیون دکین و دی بردوان بین هندی گفدجیمه هبن. خردبونا گفن ترکیه دجی عفرین هفدم بود دگر راگهاندنا هف پیمانی آنف نتوی بود درست کرنا هزا کاسه 1000 شروانان بو پاراستنا سنوری دگل ترکیه و عراق و سوریه و ریگریه لوگرانا چکدارین داعشه. راگهاندنا هف پیمانی آنف نتوی نرازی بونا ترکیه و ایران و سوریه و روسیه بخوفه گرد. امریکا جدوریا دهان 1000 کیلومتران تیت و لشکرکی بخول وی دره دروز دکه و دبیجیت اولهیات خویبی. اولهیات خویبی چیه؟ تماشا بکه حکومت سوریا جی دبیجیت او گفه و پیشوازیه لیناکه. عفرین دوره کاچیایه و پتر جه 3800 کیلومترین چارگوشه فره و نزیکی 200 جتوایا سوریه. جه دوالیا و دکفت سر سنور ترکیه و جدای جه دورین دیان ریوبریا خوسر. ریبرین ریوبریا خوسر حاول ددن سیستمکا دموکراتیک لتوایا باکور سوریه پیدا بکن. سروکا دسته جبهه کاریا فدرالیزم باکور سوریه دبیجت ام دی برخودان دیجی نقشا ترکیه بکن. اف پروژه ما براستی جبو نجبو ترکی نجبو جیه کدنه تو یعنی تهدید ما تجی یعنی گاوی می نینی چه نبونه جبرکو همو خبات گو مکری سر اساس گو ام آلان خواه رزگار کری ام بپاریزن ام ریخستن بکن و ام سیستمی که دموکراتیک بدون رونشکاندن جبوه ام دوید به اصرار که مزن ام بردوان بن و جبو گو اف پلانا ترکایا قریجی والا درکه بجی هم دواره لشکری ده دواره سیاسی ده دواره جواکی و هر وکی دنه همو واراده ام دناو برخودانیه که yani bigişti debin ku ev plan waki planê demê derbasbî bê vala derxistin. Peyvdarê Wizareta Beravaniya Amerîka Rankan Galawî dibêjitin hêzên hevpeymaniyan li Efrînê nînin ji ber ku Daeş nelwire. Em daxwazê ji her du aliyan dikin xwe ji tengeja zêdetir dûr bêxin. Em li nîgeraniyên Tirkiye têdgehîn û li ser çendîn astan me peywendî digel wan heye. Hevalbendên Serokê Sûriye, Îran û Rûsya bi tundî dijî biryara Amerîka bû dirûstkirina hêzekanî li Sûriye radwestin. Îran dibêjit ew hêze wê agirê şerê navxwîyê Sûriye xweş biket. Wezîrê derve ya Rûsya ji Moskw ragihan ev wê Sûriye jêk ve bikit û Amerîka dixwazit cihekê bi xwe peyda bike. راگەهاندنا vê dawiyê ya Amerîka bi merema xirabkirina nexşa karî hevbeş e. Em pişikdariya vî karî nakin. Mixabin Emerîkî û hevalbendên wan bazirganiyê dikin û guh nadin navendên siyasiyên nêfneteweyî. Serokê Tirkiye hana bû hevpeymaniya NATO ber û piştrast kir ku rêberê leşkerê Tirkiye Xelosî Akar wê behsî vê mijarê li Bruxelles biket. Lê karbidestên NATO bawerî bi peydakirina aramiye û ewlehiyê piştî nemana Daişê heye nek şer û tundûtîjiyan. Rêberên me di sala borî de li vê de kom bûn û NATO bi fermî tevlî hevpeymaniya dijî Daişê bû. Piştî nemana Daişê li Sûriye û Iraqê. Erkê me hate guhertin. Şerê nehêlana Daişê kêm bûye û erkê we bêtir wê bibe parastina ewlehiyê û aramiyê. Têkeliyên Tirkiye û Amerîka ev demeke bi kûrî keftîne di astangan da. Alûziya her du welatan li ser çendîn pirsane lê bi taybet li ser piştevaniya Amerîka bû şervanên Kurd.
هرچند ترکیه دلخوش بو بداخویانیه که امریکا ببرین آلیکاریان لشکری بو یپگه لی حتی نها واشنطن اف بریاره پشراست نکریه. خالد فتاح، دنگ امریکا. ترکیه در روژن داویده داقیانیان گلک تون لدیج افرینه داده. سرکومار ترکیه رجب طایب اردوغان جی افرینه وک هلینا تروریستان بناو دکه و دبیجه که او اپراسیونو که لشکری لهمبر وی باجاری بکن. ما ربش افرینه و داقیانیان ترکیه جی هفسرو که پیاده نهل بجارتی عشه حسو برسکر. گفتن که وقت حکومت ترکیه داوید اف دوید داویه دو صاب زمانه کی تون گفتن خود داویدن و ام دبیرن که ادی دست به تو باران جی بکه آلیه پسیکولوژی گل وسا مروف دکاره بیشه که اف گل ادی لگوری روشه که وسا حاضر کرده بود جبر دست پیکا آلوزیا که سوریه دست پیکری حیار و جا ایرو هلوستا ترکیه دیاره دفعه آلیدا ام بزانن هیزی خواه همو خرج کرد و خست لبرنبری وسا پروژه که کردا پیشنگتیه دکرن لبرنبری و پروژه بی ده همان دمی ده هفکاریا کوب داعش را دکر ادی دنیا حمود زانه او شهر کوبانی قومیه ده همان دمی ده وصا پیلان اکی دیسا دکارم بناف بکن هفکاری ترکیه بی ایرو عفین وصا هوایی کی پسیکولوژیکی وکو گل راحت جیان دکه جبر دزانه کو سینورا ده پارزه او هزی کو براستی دکاری با وکو باکور سوریه گشتی ببیجی آرامی بخرابینه راحتی بخرابینه روش داوی اوه گل داویج گل سبیل توکن کو داویج مروز دکاری بیشه یعنی به سبب اف اریش اف گف جبوتشيه وعفرين دبي ازج ترور فاقش بكم ترور كل ورجيان دكن كينه ام وكو فرس مو اف جال سيفيل اكو حيار وجا ايرو قريبو هم خبر خارستا ده همان دمه داجي بكاري بك نمونك نوجا جيشتي سوريا را لي بيشتي روش و دخلت فارستنی دایم و هلوست خوشی آنی زمان ترکیه دبیجه ارتش ترکیه دبیجه افرین اریش یپگ اریش دابیجه سرمف روکت دابیجه ام جو خود پارزن ترکیه و ها دبیجه ترکیه راست دبیجه اریش دین اما چاوی دنیای حمود شوپینه حیار و جایی رو حیار کلی که نها حیار آب کلی که آزادی نهاتنه حیار و جایی رو دخلت خود فارستنی دایم فارستنا خاطر خودكن ام مددي كود في دما كان تركيا وصل براني تو بادا بيجي تشاتين يكو بناوي درع الفرات افهمو ذاتا تركيا هبونا ويد ادلب عفرين شهبه حردو خانتون جبوه وصل خلوه داري بجيكر دبيجي ايريشتي ما دياركي ايريشتي دما قلت تو با بيجن سر هري من ما دما ام بیشین ایریش بکه شهروان پیوست فلسطین آخود حیار و جا ایرو ایریش جالی شهروان نهاد حیار فلسطین ایران نهاج دخواست هلوست امریکا جی پرسکم تایبتی کواليسيون به پشنگی امریکا بری چند راجع دوی کاربداسی که پر بلند راگهان که اول سوریه بمنین پشکریا حسده بکن پشکریا پروژه لباکور سوریه بکن دزگهن و خورد بکن که ببر میناک جحمی سوریه را یعنی داخلیان گلک گرینگن سیاسی دد امریکا ده همان دمه دهی هناك بسبوجت امريكا رخنا دكن كتشما لسر مثلا افرينا بدنجه يعني او تشتا اونچوا دخوين تشما امريكا لسر افرينا حتى انها هلوستك خورت نشان ندايه جلك باوريه كوستر رونشتيه كنا امريكا افرين نبشكج ام بيجين يبيجي كوباني يبيجي جزيره يانجي نبشكج حسده كواليسيون هفكاريه كخورت بيدكه وكيكو اخر جدا رخصتنه جدا سیستمی که جدا تیدیتن گلو سروی که دخواستی بیجی تقابلین باز کر آرین میرکان باسا آرین میرکان جل امریکا جواتا نامنتوی پر باش تناسین یعنی گلو باور دکم توش افرینه یعنی افرینه پیاده افرینه یپگه افرینه حسده افرینه گلو جدایش آلیندن
لا بلكي هن وصا امبيشن هيزن بخازن وصا يعني سورتي كيف رنجه بدن ايمانك كيف رنجه بدن كو عارفين وصا جدايا نو وكنت قلتيه پیدا الحد رنجه يا فجا قصده چنا بك وصا پرچبینه کی بچه کرن بلكي بنتاغون جي تصريح خدوية قلتي من نقولتيه يعني نفكر او قلتن من نقولتي عارفين نظمني بروجي گشتي سوريا ده و کسی بخوازه واسه مفهومه که به رنگی دارینه ام بیشن الله ایشی که به رنگی دارینه ل بگیشتی مروف چاوا من گفت یعنی بدنگی جبومه بدنگی مروف دکاره بیجه کو هلوست پیوسته وارد دیار کرد جبر عفرین نجوداتری خاکا جوابای کردستانی عفرین نجوداتری خاکا باکور سوریه ایریشم کو بیل سر عفرین و بیل سر باکور سوریه گشتی ایریش کوبل سر عفرین و بیل سر من بجی و بیل سر جزیره وکو تناسین یک دورن یک سیستمن ده همان دمه ده یک پروژن یک ناسنامنه لگوری و ایدی پیوسته هلوست به دیار کرد ارتشا ترکیه دوا چندین روزن داویده گوندن افرینه یه نیز سنور ترکیه بمباران دکه اونو چه گهانا دنگ امریکان نوجوز رشو به خلک هرمیر چندین حف پیوین پیکانی او دبیجن امجی گفه ترکیه ناترسین ایریشن ارتشا ترک لسر کانتونا افرینه جی دست پیکا وی هفته دزی دبونه ده ناوا چند روزن داویده تو بارانا بچکین گران ناون دا باجار افرینه او هجماره که گوند و دورندن کرن ارمانج شینین گوندن سینوری کو ایریش زیده به سر واندا تین جی کمیرای مرا آخفین و هلوست آخو نشاندان آمدن شر بکنه لانه لسر بشر لسر اوی یا پاجی تانیه طبعا لسر ملتی درس يجيها عمل كلاك ملتی خوبست او یا پاجی درس کنن و چیز ما لازم اجي امي بقى دينم جا ناحيه معنويه اجي جا ناحيه سلاحيه اجي ام جي آمدن السلاح رو سوزدار علی رونشتوانا نافچایا شیعه یاسین نوری دبیجه گل افرینه جگفن اردوغان ناترسه و اما برتك نشان بدن لهمبر داگرکرین ترکیه و لهمبر اردوغان تجاري تهديداتي ما تا مزاعف نخينه وتتشخو تهديداته بشينه تتشخو دراغ هاندنه وتدركه وتببه اسكي عفرين تنابكم قال لي كرد اسكي تنابكم تجاري عم تشتي سرخو قابل ناكن وعم زيادتر خورتر تبن همان هلوست رونشتوانا با اصل خو عرب یکسل عبدالله جی نشان داده و ام آمادانه عمل هم برگنده بساکرن حتی نقطه خویند جسمی ماده هایا ام کوک جنا ترسن و ما حسابی خو کریه و ما در کریه اردوغان بخوا کاتیف به هایا جان خیره لانی کردا پشته گنده شکاندیه ولاتی بناوی ولید انگلی جی دبیجه او جهر ایریشه کرا آمادانه و دی خوب پارێزن ملتی عفرین گیشتی مرحله که کانه لهمبر دجمنی خوبس کنه و دجمنی همبری خوبش کنه خیره 7 سالنه ملتی که 10 سال دو تعمل کری و ملتی که هاتی پرورده کرن هم سیاسی و هم جی عسکری اندام ترافیکی جی کلره یکنیزی سنور لسر کار خوب و هاگود جنیانه قذیفا توبا داوه گندی ما در دور گندی ما داوه و گندنه ناحیه ما لی اما تجاری همجه یعنی عمل سر کاری خونه وقتی هم سر کاری خود جدینه و هم تنگ توپه ایجن ناترسن یعنی همه حتی یعنی نفس حتی خوینک دم ده عمل بر خوجه بدن یعنی منو نبه مثلا جما و نزیک نه محاضرتی خوش ایرش را کریه محاضرتی خوش ای هجوم را کریه هم هر دقیقه حاضرنه و مستعدن جبوی ام دفاعی والاتی خوب بکن. ددما کو ایریش و گفن ارتشا ترک دومن گله افرینه جگوندن راستی تو پاران تین نمایا خواه گوتن امیل برخو بدن و افرینه برنادن نوروز رشا دنگ امریکا افرین سرکومار ترکیه رجب طایب اردوغان روژا سشمه بانگل ناتوی کرکو همبر پلان دامزراندن هزک پاراستینا سینور لسوریه که کرد پیشنگی دکن هلوستک زلال همبر امریکان نشان بده. دو راپورمه ده نیرن چند پارتیان کردن هنکو لسر و داخلینیه و اپراسیونه که ترکیه همبر افرینه هنه. Ülkemizin güney sınırlarında maruz kaldığı tehditten bağımsız değildir.
Daxuyaniyên dijî hêza sînorê al Sûriyê ku bi dest Amerîkayê tê çêkirin dewam dike. Serokkomarê Tirkiyeyê di gotarê xwe de dubare dike ku demek nêze ew ê dest bi operasyonên Efrînê bikin û YPG wek rêxistina terorê bi nav dikin û dibêjin ew ê li ser erda wan YPG tune bikin. Serokkomar û Serokherkanê Tirkiyê li Belçîkayê beşdarê civîna NATOyê dibin û mijara wan a sereke Efrînê. Partiyên Kurd derbarê daxuyaniyên kardestên Tirkiyeyê de nerazibûnên xwe eşkere dikin. Parlamenterê HDP ê Amedê İmam Taşçıyer jî dubare dike ku Tirkiye ji bo li dijî statiya Kurdanê dixwaze li Efrînê operasyonek pêk bîne. Yani Efrîn di hududekî Tirkiyeyê de nîne yek. Pêşî hududê Sûriyeyê têkiliya Efrînê bi Tirkiye de tuneye. û ji bo Tirkiye jî ne tehdîtekî ye ne ji bo xatir Tirkiye tehdîtekî jî okey. Evana armanc ev e ku Kurd li ser rêyê dunyayê li kur bin nibin xweyî statû. Cîgirê Serokê Partiya Sosyalîsta Kurdistanê Zekî Yekîncî jî dibêje peyamên Erdogan ji bo hilbijartinê û ew bawer nake ku êrişê bibin ser Efrînê. Yani gor qanata min di rojên dawî da Rusya û İran ser mesela Sûriye li hev kirine, Tirkiye di vî îşî de tune ye. Ji bo vê yekê ew qêrîn û hewara wî ji wê ewkê ye. Dixwaze xwe dîsa dahilê wî tiştê bike. Türkiye êrişê Efrînê ew ê nikaribe bike. Ji bo vê biyana ji bo siyaseta Tirkiye li tîne rojevê ew ê bitamire divê. Yek ji rêveberê Partiya Azadiya Kurdistanê Hanîfî Turan jî dibêje dema referanduma Başûrê Kurdistanê jî Tirkiye li ser sînor heman helwestê nîşan dabû lê dinya êdî ne aberê ye. Leşkerê Iraqê jî hanîn Silopiyê heman aynî tepkêşandan lê em biyanê gere îndî baş zanivin dinya ne dinya berê ye. İndî mesele bi zorê û bi şiddetê nayên çareserkirin. Divê ku îndî Türk jî û Ereb jî û Faris jî mafê gelê Kurd çivin wan mafa naz bikin. Parlamenterê Kurd İmam Taşçıyer di daxuya kirin ku Tirkiye ku êrişê Efrînê bike Kurd wê bêdeng nemînin û dema Kobaniyê bi bîr dixe. Kurdê Bakur Kurdê Tirkiye dijîn jî helwesta xwe berî ji vê şanîn dane wextê Kobanê temamê Kurd rabûn ser piya û li Kobanê xweyî derketin. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Li Herêma Kurdistanê Iraqê tunebûna şewit Ankos Otomenî jiyana hemwelatiyan dijbar dike. Li Duhokê jî ev kêşa hîn jî didome. Eldîv biryara parêzgeha Duhokê gajî xudanên firna tête birîn we beramber vê yekê girkên hevêrî hatîne biçûkirin. Da ku zarar û ziyan bi xudanên firnên nanî û samonan nekevin. Ev yeke jî bûye cihê dilgiraniya xudanên firnan û dîsan hawilatiyan li parêzgeha Duhokê. Eger gazê nedene me navla gerek me biçî kirêj me ne 210 gram gerek bîtin. Berî ingê 250 gram bû, nana law bû, nana mezin bû. Çê ta bayêzarek ber teravat kir. Bê min ne têrat kir. Evê gavê xwedê feqîra tên bayê 2000 ben. Têrava nake feqîra xwedê spêdî jî tên û êvarî jî tên. Yani her ser feqîrî ew dî bû. Zanın şolama xir ser gazê ma eger gaz nebit em neşên şûlkeyn. Şeعبê me jî de yê bêteverê jî danî keret we biçî giriye. Me biçî giriye çiko gaz nîne. Eger gaz nebit ar dê bilind bit, dê giran bit. Her carek gazî xulî feqîr weke carek gazî. Xudanê firna çûn da gazê bidene, çeka gazê da dene, gaz nedaye, rabûn nan kêm kir. Min her neqil barê hêzarekê nan bû xwe eyalê xwe bir têra me hebû. Nûk ez bayê 2000 ji bem têra min nakin. Bazê teqaet çend sê çar eyvan ratim nedaye me. Bersiva îdara parêzgeha Duhokê li dor belavkirina gazê û nedana wan bû xudanên firnan. Sebaretekî dibêjin gaza spîl ser bûdana firna ew bû wekî dibêjin hikûmeta Iraqê federal ev gazekî dibêjin firna qet'a kir ew bû wek kargiriya parêzgeha Duhokê me pêkol kirin hendî li ber destê me ye ne firna jî bûye me ku dem dê deynê wekî dibêjin danan giran nebîdû da harîkariya jiyana xelkekî bikin. Bes li vêrê
پشتی کمبونا گر پارێزگەهێ دهۆکی کی دبێژن هاتیە کرن بڕیار هاتە دانک و کارگەریە پارێزگەها دهۆکێ ئەف نفتەیەکی دبێنش بەر ببرێژ بەرچێ چونگو ئێک دەبێ نایێت يعني احتمال هنده جرى 16 روجه دي برميل تانكر اكيد ان نائد ما فرد دكيت بيجن محاوله بين امجوي كي اربيل السليمانيه لبين صح كاين كاو تعامل شوال قال خلق كي تذكرن امجوي تعامل القال خدا نتويت فرنا بكين افكركا هفيري برينوكا 250 جرام ل برياره خواجهيه باريزغها دوكه نوكا بويا 210 غرام اوجي ادبيت بارجرانيا السر حوالاتيان سلام علي دنگ امريكا دهاي قصی کن نیو زوستانه هیم باران لکوبانه ایسان نباریه جوتکارن لحرم به هیوی مانه جبر نبارانا بارانه و هشکسالیه او نکارن دخل دانه خواه بچینن تێزانین گۆپرانی خەلکێ هەرێمین کوردی لە باکووری سووریایê û تایبەت خەلکێ کۆبانê di kar û barê çandinê da dixebitin û beşê mezin ji çandiniya wan li ser ava baranê ye. Lê di vê salê da demeke dirêj jivistanê derbas bû û ta niha baran nebariyaye. û cotkarên goceh û genim çandine ditirsin gohî sal hişk derbas bibe û baran têrî çandiniya wan nebare. Nebûna mewsima çandinê li Kobanê ne tenê bandora xwe dide ser cotkaran, lê bandora xwe li ser rewşa aborî a her kesî heye. Ji ber nebûna mewsimê karê bazarê û kirîn û firotanê kêm dike. بالاحرى بيجا بنيفي تشيلا شو عم بكرماج دبين تشيلا تشيلا ما عشكي شو بارون جتنا يا حانو داغو بارون تنا بريد الولتزوني الا متانغوسي تشيل ب اي برجي عم تكون بيجن حيميرج تانغوسي بريمن داغو اري زراعتنا بو الحر دره خربطه تشيل ب خدا بك رحم بك ان شاء الله دسي ملات فرابه ودسي قشكم فرابه ان شاء الله بارونجي بشكل عام جتنا بريمن نه بس الجامعة تنا بشكل عام جي كيما دبي منخفضك هي ان شاء الله بلكي منخفض ورا ام جبه تانغوسي در كفن Cotkarên Kobanê tînin ziman goberê hikûmeta Sûriyayê gelek projeyên avê li dar xistin. Lê ti ji wan projan li herêmên Kurdî ava nebûn. û wekî her kes dizane got di navberî Kobanê û ava Çemê Firat da tenê 40 kilometr mesafe heye. û ji bo çareserkirina kêmbûna avê dikarin qenalekê ji avê kaşkin û çandiniya xwe li ser av din. Ava me hebû. Avê me çi bû bîr bûn. Ne? Va erdo benê dibû genim, dibû xos, dibû pexle, dibû pemî, dibû gîzer yanî sina wî qet nedibû. Gereke em bibêjin me xwe hikûmet diye. Gereke va hikûmeta jî rabe tiştekî ji miletekî re ava bike. Bîne çi bike? Bine yardımya ki fakire kira beke. Hêjaya gotinê gopiranî ji erdê herêmên Kurdî li ser ava baranê tên çandin û beşê mezin ji çandinê genim û ce ye. Lê di demên dawî da darên zeytûnê û fistiqê jî tên çandin. Lê kêmbûna avê bandorek nebaş dide daran û beşek jê hişk dibin. Mahmûd Balê dengê Amerîka, Kobanê. Piştî salekê Serokê Amerîka Donald Trump li qasda spîtîjî bû, gelo wî di siyaseta derve de ganî bû çi bikira û kîjan soza xwe bi cê anî ne. Dema bibim serok serdemê avakirina netewesaziyê de gelek bilez û bi biryar pêk bihêt. Donald Trump dema kandîd bû sûz dan ku bi tundî li hember maytêkirinên derve rawiste. Me heta niha $6 trilyon li rojhelatan navîn mezaxtine. Em dişiyayên welatê xwe di carkî avedan bikeyn. Çendîn salan Trump şerên Amerîka rexne dikirin. Bi hêceta pare û jiyana kesên Amerîkî bi herwe diçin. Lê Trump di sala yekî ya serokatiyê da çawan serederî li gel wan şeran kir bi bersivek Kurd, guherînên bingehîn pêk nehatin. Di rastiyê da Trump nîşan dida ku ew ê her tiştî bike bes ew rê nade leşkerê Amerîkî bişîne derveyî welat. Ji dema Trump dest bi kar bûy, hebûna leşkerê Amerîkî li Rojhelata Navîn û Efrîqya sêcarkî zêde bûye. Amerîka zêdetir bombeyan dihawêje. Sala borî li gor sala 2016 li Iraq û Sûriye 3 sedê zêdetir bombe avêtine û sêcarkî zêdetir li Efganistanê.
درون و ایرشن اسمانی ل 2017 دا زیدبون دابون بتایبل پاکستان، لیبیا، یمن و سومالیا. هێرشên ئاسمانی li Yemenê sê carkî û li Somalya du carkî zêdetir bûne li gor Salaborê. Zêdebûna êrişan li wan welatan ku weke parçek ji navendên şeran tên dîtin, bi rastî Amerîka dikarî bû bi awayekî kêmtir wan êrişan encam bide. Zêdebarî vê hemiyê em dibînin ku di siyaseta derveya Trump da destxistina navkarên derve qet ji berê kêmtir nîne. Tenê dijwariya leşkerî hinekî zêde bûye, weke Christopher ji Înstîtuya Taku dibêje. شرم بوی ما بون مزنتر کرن زیدباری هنده کو هزکا زیده بکار اینات روشا افغانستان نمونه که وی یکیه هرچند سالین بورین وها دیار کرن کو او دیجی شرانه لی شرن ماین وی برفرهتر کرن. ترامپ نکسب تنه دی کمپینین هلبجارتنان دا خبات کریج بو سوزن درباره سیاستا در و جهبینه. وک میناک سروک اوباما سوزا و کشانا لشکران جه عراق دابو. وی کر لیدیسان بو شر داعش هنارتنه و افته واتایا کو کاندیدن سروکاتی گلک سوزان دوار سیاستا در و داددن. لیونو کارن هر دم وان سوزان بجه بینن. پشتی سروک ترامپ هلبجارتن قزان که ناکوکین دناوبر امریکا و روسیا کورتر بو. دوی دمیده سروک ترامپ جر راست گلک آستنگا هات و سرانسر جیهان جه گلک رخنه گهاندنوی. یک جوان روسیایه. سروک امریکا دانالد ترامپ دوا چندین روژه داویده راست چندین آستنگالته. رخنه نویند درباره هندور و درو امریکا بطایبتی لسر هایتی و آفریقا و دیگه آرمانجا رخنه دجوار. یک جا پرزگرکان او روبروته خواه دجویل ایسویسچنه. کو او دخوازن ری لبر ترامپ بگیرن دا کو نکاره بجدار جوینا آبوری و جیهان داوسه ببه. و لعالی دین وزیر درو روسیا لاوروژه رخنه خواه زیده که. امریکا و هوالبنددوان چندین ریان بکارتینن بو بلافکرنا سیستمین موشکین براوانی لسرانسری جیهانه و پیک آنینا جزاین یک آلی به مرما بکار آنینا قانون و گفت خواه لدر وی سنورت خواه او جیجبو چاره سرکنا هر جوره گرفته که ناو نتویی و تنه لسر بنگه وان سناریوید که بخواه دانایی. لاوروژ چاپمنی مسکو وره گوت کو دسلاداری وانیا نها لگل دسلاداری اوباما رج کار کریه. او دهن جهانده دستلداری ترامپ پتر خودی باوریه. مخابن هفکارن مین امریکی و هوالبنددوان هند خازن کاران به سر خواه بره و ببن و گوه نادن آلین دنیت جهانه براستی او نخازن پر رنگی و راستی جهانه قبول بکن. شیروکار پیتر الستو دبیجه روسیا خیرشکستی بویه جبر کو ترامپ چاو لبر مجارا اوکراینا ناگره. براستی به حسابی وها نشان داده که او یک جدابون هزا ولات فهم ناکن. کنگره گلک بهزه او سیستم دادپروری گلک بهزه. دداویا روژه دا ترامپ به تن حول ناده که تکلیان دیگر روسیا باشتر بکه. الستو دبیجه وسا خویا دکه که دستلداری ترامپ دخوازه به چیروکن کیون نیز سروک روسیا ولادیمیر پوتین ببن. او تشن لاوروف دبیجه نراسته بنیری نامن حکومت روسیا دخوازه اجندای خواه پیش ببه. هر وها استو د دربار بجدربونا سروک ترامپ یا داو سدج دبیجه سروک ترامپ جدا نزدیک بازرگانی جهان دبه و بلکه اف یک د جوینا داو سده خو اشکره بکه. لعالیان دن ایداین تولیبون روسیا یا لبجارتن امریکایه و دمک درجه اف بابت گل گرنگ دروژه و امریکا ده. عالی ترامپ و ایدایان به تمامی رد که لبل خلکی امریکا جبو پیشروج دموکراسی و ولات خو بندا برسوه که قایمن. باوری جبو سرفرازی آستا هر گرنگه. چیروکا زلامک پاکستانی لسر گردهای باوری و سرفرازیه. हम जब ये करते हैं तो हम लोग دما از وی کی دکم از چنا بینم لا ما از جهن بلند ناترسم उसका जो फेर नहीं आता हाइट का حیدر علی 5 سال بود دم چاونوی کوره بون لیوی نهشت اویک ببا آستنگی یک دجیانوی دا به هلکشان نازناران و ملیا دا آوا کورده حیدر بدلکی خوش برانبر وان آستنگیان را دوسته यहाँ पे क्लाइंब कर रहा हूँ रॉक पे कर रहा हूँ هلدکشم سری زناره کی از به 3000 تا 3500 متران هلکشم 3000 متر 3000 هکشانا جهن بلند نتشتکی آسانه لی حیدر دبیجه نبینی ناوی بویا آلا و کسر کفتن جبوی
डिसेबिलिटी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि که مندامی نتشت کریاتا بگیره نیرینا جواتی کو دهله ریل بتا بگیره اگر من درفت هبا از داوکو کساتی که ورزشی خو آواکم راهنر حیدر محمد طاهر دبیجه هیزو شیانا حیدر گلکی بالکیشه وی گوت کو فکرنا حیدر بو هلکشانا زناران آسانتر بو جکو یک هزر دکه اگر پیویز بی امالی کاری بدن وی ام به وره ددن دستن خواه وکی دم جمرسه دریج بکه اف دهله او باشتر که ور بگیره او گلک شارزایه حیدر خواندکار ماستره د پیوندی ناونتوی دا لی راهنره وی دبیجه او هیوی دکه کو هیزا حیدر دو ورزشه دا آلیکاری آوی بکه کو جهمی آلیان سرکفتی به دجیانا خودا تماشاوان دلال او بو کردویزیون و هفته کو مجوره پیشکش کرد. ام به هفینه کو برنامه و دلوه بو. نرین، رخنه و پیشنیارم خواه برای میل، فیسبوک و تویتر جمعه بنویسن. حتی جلگدین بمنده خوشیده. بنا خیر خوشیده.